Maya paabak po kay Kongan. Kaniting aldo, matula tayong pupugayang nampong sa salubungan ing pamanyatang ning krusada ning krus ding kayanakan king katamong sangtuaryo. Itiya ing dutong ning krus ang nungnuya mipako ing mengabos ning yato. Tara, sambantaya ing ginu. Talakad tama po ngeni at ikanta ing dalit tapamuklat.
King lagyo ning ipam, ning anak at ning banal na espiritu, Amen. ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimorin. Loklok tamo po ngeni para king rito ning pamanintriga. Awsan tayo po is Sister Jamie Yumol ing pamantok ning Parish Youth Ministry of St. Joseph Parish, Cabalancian. At is Sister Lourdes Yumol ing pamantok ning Rectoral Youth Ministry of Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican. Ban panimunan da katamo kaniting rito. Ako, Jamie Lim Yumul, bilang talasuyo din kayanakan King Parish of St. Joseph, Cabalancian, intriga kay iting krus din kayanakan, karing kayanakan King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, anting tanda na ning magligtas ng lugod, Kristo. Kapamilatan ning kayang pamaglakbe, maging tanda niya sa ning pamamatawad ning Diyos, ami kakatawan tao, baning tao, milapit yakeyo, at maging kawangis no. Kapamilatan na niti, mipagkalubsan ng kapaldanan, kayapan, kapanayan, at kanawan, karing balang metong. Maging tandaya naman sana iting krus ning kayanakan, king lugod at pakalulu ning Diyos. Manano na sanang lumablab at sumulong, ing kaya kayong kasalpantayanan, king pamanatili ning krus ning kayanakan, king kaya kayong shrine. Ako, Maria Lourdes Yumul, bilang talasuyo din kayanakan, King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Matulami yang tatanggapan, King mitmong lugod at kababanlog, iting krus din kayanakan. Akuan at iyag kasmi, ikeng kayanakan ngayon kasalukuyan, ingkekeng pakibatan, bilang alagad ng Heso Kristo. Papasyagmi, ingkekeng kapagnasan, mamusan king krus garing kaya kaming pamilya, ning meto balayan, ning lipunan, at ing krus daring pakakalulu, amagdusa keti king yato. Mga ko, kambe daring kayabe akong kayanakan, king ingatan miya, at pakamalan, iting krus ting kayanakan, ban maging dalan niya, para king ikasulong, ning lugod at kasalpantayanan, king ginutang Heso Kristo. So panakamisana ning Diyos, amayupayang tutu, kambening indong Virhen Maria. Ngeni gampanan tamo po ing pamamuge king krus, siklawod tamongan po. Sasambanda ka, O Kristo, at layon pupurian. Uli ning banal mong krus, inat busme ing yato. Dadaon miya, O Ginoo, ing kekang sarili, arapaning kekang krus. Tadaon miya o Ginoo ing kekeng sarili, arapan ning kekang krus. Nung nuka may patlod ay nawa, pauli ning alang kapara mong lugod ke kami. Tadaon miya o Ginoo ing kekeng sarili, arapan ning kekang krus. Pauli ning kekang krus, akat muan mi ing alang kapupusan na pamagligtas, at biglat may dalan kapayapan at pamisan metong keti king yato. Tadaon miya o Ginoo ing kekeng sarili, arapan ning kekang krus. Salamat Ginoo king kekang krus, salamat king pamamusan mo kaniti, uli ning lugod mo ke kami. Tadaon miya o Ginoo ing kekeng sarili, arapan ning kekang krus. O Ginoong Jesus, sasabihan ko ke kangeni, dakal ke kami ing elubos makaintindi, nung bakit kailangan mong dumalan king pamaylasa. Tadaon miya o Ginoo ing kekeng sarili, arapan ning kekang krus. Aniyangeni paabot mi Ginoo, ing kekeng kapasalamatan para king kekang krus. Tadaon miya o Ginoo ing kekeng sarili, arapan ning kekang krus. Salamat Ginoo king simbolo ning krus, at etak mo,
kanako manibat pa ning umpisa. Dadaon miya o Ginoo ing keking sarili arapan ning kekang krus. Ing kanakong pangabinyag, iting simbolo ning kaligtasan, mitatakne king kanakong pusot kaladwa. Dadaon miya o Ginoo ing keking sarili arapan ning kekang krus. Agyang eko lubos sa intindihan ning kabaldugan ning kekang krus, alilo ko, alimo naman meto nga iskandalo, nune para kanako, meto yang simbolo ning kekang lugod at para king kanakong pangaligtas. Dadaon miya o Ginoo ing keking sarili arapan ning kekang krus. O Ginoong Yesus, salamat king pamamusan mo kaniting krus, ika mismo. Salamat king pamanaos mo kanako, talakad arapan ning krus, para king krus at manalakaran para kaniti. Amen. Ikatamongan, ipami at syukabanwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo, ketes sulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyem mo kaya kami kingaldo ngeni, ampong ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mga emo kaya paisaw kintukso, nune ikabos mo kami kisablang marok. Bapo Maria, mit mo kaking grasya ing ginawa tsukeka, nuan ka karing sablang bamayat, nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang poking oras din kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngeni at kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. Loklok tamo po sa guli para karing mapilan ang kapasalamatan. Mumunang dili po pasalamatan mila ding kayanakan na ning parokya ng San Jose keniking Kabalansyan Bacolor. May kipanatad kaniting krus na ning kayanakan palakpakan tala po. At makanyan mo naman, pasalamatan mila po at pasalamatan ko la rin kayanakan na ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes para king karelang pamananggap at pamagsadya para kaniting pamanyatang na ning krus na ning kayanakan. Ne po. So, pasibayo, dakala salamat kay kayo, kaya rin na niting kekatamong rito, munta kayo kaya ni King Meki Babo, no karin niya ikay. Kaya ni mo, okay. Band kanta, atin tamon dita ka meriendang pisuluan-suluan, ne. Peg-order da kayong kay, peg-order da kayo king Vikings, ne. So, ita mo po, dakala salamat kaya kayo talakad tamo. Inginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimon. at bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos, singip pa ating anak kating banal na Espiritu, Amen. umena kayo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. Pasibayo po, maya paabak. Agkatan bila po rin kaya nakaning St. Joseph Parish Kabalansyan para po king meto nga photo opportunity.
Makiabe na langan po rin kaya naka ni Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Asol, picture muna tayo. Asol Youth. Lulu.
Pasibayo po, dakala salamat King St. Joseph Parish of Cabalansian. Magkakaroon muna po tayo ng 15 minutes break bago po yung short talk natin. Dito rin po siya sa loob ng shrine magaganap. Thank you.